noma vele ngimuntu wakhona la eNewcastle. Ngiyacela ke uNkulunkulu ngoba sengithe ngifika la ethempelini nganikezwa umsebenzi kaNkulunkulu nami bengihamba ngingazi ukuthi ngize kulo msebenzi. Ngicela ukuthi ke uNkulunkulu abe phambi kwami mina ngimlandele ngemuva khona ngiyathi mangikhuluma kaNkulunkulu ngingakhuluma okungamagugu ami engizobe ngifuna ukuyifunela udumo ngakho. Amen. Ngizawucela nje thatha isibindi ngesihlabelelo sama-53 isihlabelelo 53. Hambi sane lezi zindaba abaziyeko hambi sane lezi zindaba abaziyeko Shalele mi perfumo Inkosi inibusise abangcwele. Bantwana bakaNkulunkulu sisendabeni la enkulu ongathi uyayazi ngoba ngiyengizwe nabadala ngaphambi kwethu kuze kuyawufika ngisho umnikazi ngiyengimuzwe naye ekhuluma indaba yokuthi akayazi lento kodwa ebencoma ukuthi ningalokothi niyone lento. Amen. Ingakho ke nami ngicela uNkulunkulu ukuthi abe phambi kwami kuze ngingabi mina
kodwa konke engikukhulumayo kube ukuthi yikhona ungasindisa abantu ongaphilisa abantu. Siphuke into eziningi ke bangcwele khona umuntu okwaziyo ukukhuluma lezi zindaba kodwa ezikhuluma ngokwemsebenzi kaShembe ayiboni lena izwile. Kube khona omunye umuntu okwaziyo futhi ukukhuluma mhlawumbe ayilande kude abuye nayo kodwa lokho enzela ukuthi mhlawumbe usike isipho sakhe ukuthi kufanele ukuthi mawuhamba uhamba indlela oyaziyo noyiqondayo. Njengokuthi nje naseBhayibhelini ukuzalwa kwenkosi uJesu kukhona uMathewu uyena okhuluma kakhulu indaba kaJesu, ikhuluma futhi engumJuda futhi uyikhuluma engumfundi futhi engumbhali. Kube khona uLuka kasiyena umJuda kodwa uthema ebhala yena wabhala ngokwe research noma ukuhamba ebuza ukuthi nokuthi kwenze kanjani, njengokuthi mangibuza ngithi mina uShaka lo wayezalwa ngubani kwaZulu mhlambe bangitshela cha wayindodana kaSenza ngakhona. Mhlambe ke kwase kuba khona uMakho futhi uMakho naye ngomunye umuntu wayengumJuda uthema ebhala yena wasebhala ngendlela ukuthi ugcwalisa lokho kwathi uMathewu uma ebhala kwase kuyasala naye yabona ukuthi cha lapha kwasala lokho konke lokho kwenzelwa bangcwele wenzela ukuthi bathi mabehamba abathi bambona uJesu uthi inkosi kodwa bahambe ngokwazi ukuthi uzalwa kanjani, wasukela phi kuye, kwaze kwafika phi, ngobenza lemisebenzi emikhulu kangaka njena uyenza ngoba kwakuqalephi. Bantu abankulunkulu ngoba silapha nje sonke. Indaba engivama ukuyikhuluma le. Ngoba silapha nje sonke silandela umoya ongcwele. Lo moya ongcwele wangena entombini yakwaMthimkhulu, intombi yakwaHadebe. Le ntombi kwakunguSitheya igama layo bangcwele. Ninenhlahla ke nina eNewcastle. Ngoba cishe abantu abanenhlahla yilabo baseNewcastle. Kube ngabakwaCeza ngapha emahlabathini, kube ngabangapha entaba emhlophe koScott, kube ngabasentabazwe. Bonke laba bantu ngeke bathathe ngokuthi baba nenhlahla ngoba kwathi mangabe kuqhuma imithombo khona eyathi yagobhoza impela yalingisa ukuthi mawusuke uzwa amanzi mhlambe ehla phakathi kwezintaba, phakathi kwemeno emkhulu, phansi kwezihlahla naphansi kwezihosha noma ehla ngehosha. Imithombo enjalo lena mangicabanga ngokwami emqondweni wami ukuthi ke kwaba njalo kuleso sikhathi ngoba masicabanga ukuthi sihlangene lapha nje sihlangene ngomoya ongcwele lezi ndaba kodwa ke zayisuke ke kwaCeza endaweni sokwathwa namhlanje kusemzazela kodwa kwakuyisizalo somfula lapho isikhwebezi kwase kuthi lapho umzazela wakwaKhumalo endlini kaNhlanzi ayegeza khona sonke isikhathi. Kusho ukuthi ke bangcwele ke wahamba ke waze wawufika ke wajika ezantsi le kwelasesingasizi noma ezantsi lena le kwaZulu wabuyela ngapha ngenhla kwela koScott. Kodwa ngoba ngitheni nenhlahla lapha ke ngigcile khona apha eNewcastle ke okunye sengiyakubona maqhubeka isikhathi. Inhlahla enkulu lapha ke eNewcastle ukuthi lezi ndaba kahle zisuka khona apha eNewcastle kuleli lapha kithi kwaZulu noma lapha eNatal zayisuka kude khona kodwa ke sibale mayisuka la eNewcastle khona sizokwazi kahle. Lokhu bangcwele kungenxa yokuthi siyamazi ukuthi oJohane babezalwa ngobani nobani bazalwa ngobani nobani bazalwa ngobani kodwa ngokwemsebenzi sase siyayibona kodwa lokho kuyebaleke kakhulu ukuthi wazi indlela oyihamba ukuthi isuka lapha nje ibhekiphi uthi nomfaphi yakho nodwa ubuyazi ba yasuka phi le ndlela. Bantu abankulunkulu kunesizwe sakwaMthimkhulu kwathiwa kwaMthimkhulu ngenxa yokuba angazi noma isikhathi ngigcina kufika lapha ngoNovember ngangayikhuluma le ndaba ukuthi kangisazi. Lesizwe kwaMthimkhulu silapha khona beduze mawudlula eNewcastle khona beGavana masifika laba bantu bahleli phansi komuthi kuzona bakwaMthetho ukuthi nabantu abangapha enhlane eNatal abahlala phansi komuthi omkhulu kwase kubizwa sokuthiwa ngabakwaMthimkhulu ukuhamba kwabo ngoba laba kwaMthetho ngikhumbulahle baze bahamba
nogodongwana okwamthetho baphikelela le mabesuka la eNewcastle behamba bephikelele le babeqhubeka abantu ukuqala baphinde babuye bonke emawulanda isibungu sakho nawe yazi ukuthi sasuka lapha sayafika la saziza la sehlukana la kwavela esithile sahlukana la kwaze kwakanje kwaze kwanamhlanje kusho ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ke ngiqonde ukuthi lo moya ongcwele osihlanganise lapha wavela kanjani uvela kubani kusho ukuthi abantwana bakaNkulunkulu indaba enkulu kodwa ngiqale khona lapha eNewcastle abangcwele ngenkathi abangomthimkhulu befika lamase behleli phansi kwalowo mthi omkhulu kwafika insizwa bathi hayi nezinwele inoboya ngathi ubembila imbila kithi ayifane noboya bemvu kodwa noma ungafani ncamashi kusho ukuthi ke lensizwa mayifika bayicwaye laba bakwamthimkhulu sebeyicwayile bese bayitshela ukuthi ngoba nakho ibuke ikhathela ingeni la endlini lale bayisingene lapha endlini yalala bethi hey uyambona lo muntu akafani nathi lo muntu lo uza kusenza enye into uzasenzakalisa kungcono simshise nalendlu bathathe kumlilo ke babuthela izibi bayiphose phezu kwalendlu ke baqeda pho bayilayida indlu mayiqeda pho ukulayida indlu ke kuthiwa ke kwangakabi khometshisa kwakusaphehlwa lento okuthiwa uzwathi ukuhlikihla umuthi phezulu umunye uzoqhasha ilahle bese niyala uyavutha benze njalo ke kwasekuthemva kubantu bashisa lendlu insizwa asazi yayithunya kanjani yaphuma phezulu phahleni hamba njalo yazi yawufika phezulu yasithele emafini mayibonge inkosi ubaba uzalwa ke intombi yakwamthimkhulu yayivame ukuyixoxa indaba kwakudala nje ke isixoxela ke thina kusho ukuthi abantu abankulunkulu emva kwalokho babe sebebona sebethutha behamba impela bewela imfula beze bewela nemfula bathi mabeyofika eMatatiyela bajike bayintabeni zamaluthi babefika intabeni zamaluthi abanye bangene ngaphakathi elisutha abanye babuye bagushe njalo intaba beze nena abanye beze koBeckville abanye bezofika eSikhoti bafike banzize eSikhoti ilapho ke indaba iqala khona abantu abankulunkulu lapho sokuzelwa intombi emhlophe okuthiwa nguSitheya mayisizelwe intombi emhlophe okuthiwa nguSitheya ziyahamba ke ziyotheza ke ehlathini maziyotheza ehlathini intombi bese kuba nephunga elimnandi elinukayo lithi leli phunga elimnandi lizwakala emakhaleni bamisa amehlo bonke bese beyaphuthuma baphuthume bayibone lento okuyiyona yona bayizwayo ngamakhala bayiphuthume bathi ke le ntombi ke yakwahade beyafika ithatha lento yayigwinya bathi bayephuca bayifaka emlonyeni yayigwinya yangaphakathi wasokufika ke isikhathi ke kufika izwi kuye liyamtshela ukuthi lokho kugwinyile wena kusona isihlahla njengoba ucabanga nje kodwa umoya ongcwele mayibonge inkosi kwakunjalo ke noma ufunda naphambilini kwabaseBhayibhelini kwaba kanjalo vele kusho ukuthi ke kutheke ukuhamba kwesikhathi ke wasekutholakala ke okuyisona sithunywa esizawuthunywa ke ngoba lo moya ongcwele kwakuyileso sithunywa esizawuthunywa sithunywa ekindawo bazasiphika kwenye indawo kwashiwo ukuthi futhi bayosiphika kwenye indawo kwenye indawo bayosivuma kwenye indawo bayobona ngeimangaliso yilezi ke sayibona sonke ngoba silapha ke bangcwele bathi esikhathini ke lo moya ongcwele sokuzelweke ubaba umqalo wendlela njengoba uyabona namhlanje ngicabanga omama kade behlangene ngenxa yokuba bekuyilolu suku lwabo oluyisifungo sabo bathi ke kwaqala lapho izinto mawumqalo wendlela eminyaka ewu12 kulapho ke athi mayenza amadamu ewehlukanisa lamadamu embumfule ushonisa lapha ya eceleni wayese umbile bese umbube namadamu amathathu lamadamu bese ke bayambuza abanye ukuthi awuyini lento yenza lapha athi ke yena obathi yini lena sokumuka inhlanzi ezincane nezinkulu zangena ezincane ingena kwenye indawo ezinkulu ingena endaweni yazo lezi eziphana endawo ingena endaweni yazo bese emva kwalokho bembuza lokho bebona isimangaliso ukuthi lezi inhlanzi obayikhishwa emfuleni ziyazemukela namanzi zizofika la phambe khona yena mabe bembuza thina zinhlanzi emva kwalokho kuthi intambama afikelo yizwi elimtshena ukuthi akusilona inhlanzi lezi kodwa yibandla lakho ngokuhlukana kwalo mayibonga inkosi
Hlukana kwaloke lezi izinkulu kuthiwa kwakungapha ngapha engiguqa ngakhona phakathi nendawo kwakungapha ngaphesheya komama ngapha esandleni somnxele kwakuyilezi ezincane amakhosazana mayibonga inkosi. Yilapho oqale kwabukeka khona masikhumbula kahle phela noJesu uqale ukwenza imanga eneminyaka ewu12 waqala kwabonakala enza izinto ezihlukile naye nengoba ke nomqalo wendlela ke kusho ukuthi leyo mbali leyo eyaginqwa intombi yakwaHadebe iyaqala iyabonakala ke leyo nto leyo abanye bayaphika abanye bathola kumangala okwathi makubonakala ukuthi cha ufune ukuthi ayoqala lapho ukuzenza lo msebenzi lapho abaphikelela khona entabazwe babefika ke kwela sentabazwe ke bahlale ke kwakusetshenzwa amabhunini lezo ikhathi bahlale kodwa kuthiwa ke uthi umlando ke lapha uma kufika leso sikhathi sokuthi kufanele uthi manje lo moya ongcwele usebenze siyakhumbula ke nakuJesu uthi kwenzekani naye ekuzalweni kwakhe wayefihlwa wakhula kuzo zonke indawo nabo abanye ke bonke abadumile ngisho nje abanye abangamakhosi la emhlabeni abanye bathi mabekhula bayofihlwa befihlela ukuthi bangaphazamiswa lutho. Khumbula nje silo isanda ukhothama kule minyaka ephelile umdlokombana mina njengami ngiyamazi nekhulu efunda eMpumalanga esikolweni nekhaboni nalingakithi apha ngizalwa khona kwaNdwandwe kodwa wanyamalala emva kwalokho uze wabuya ngoba sezohlala ehlalweni kuthiwa ke kodwa makusho kuthiwa wayesemandebeleni lapha ayifihlwe khona. Ukamba kwesikhathi ke uNkulunkulu ke wamkhumbula ukuthi usekulungetha ngamthuma amthume kulesi sizwe kusho ukuthi esemthumile ke bangcwele esokufana amthume bathi ke kwaqala ziningi kodwa ngizawuthatha le ndaba bathi kwaqala kwafika inyoni yashaya amaphiko yabikhipha izwi ukuthi Isabelo yabizwa kwelaseMpumalanga yabizwa kwelaseMampondweni kulapho ke okuhambe kwahamba khona kwabona ukuthi kuyamphoqa lokhu ukuthi kwenzeke wayeseqala ke kwenza bathi ke waqala ke weseli waqala lapha eweseli engathi usonda khona ngolunye usuku esekhulakhulile bamnika inkonzo mabemnika inkonzo abantu bonke bavukwa ngumoya babevukwa ngumoya abanye babuyisa bebekudlile kwathi babebuyisa babekudlile abanye bakhala ipoliana bakhala kuphuma ke izilwane ke zaziswe zikubo bazase ibona lo moya ongcwele osuka entombini yakwamthimkhulu. Kusho ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ithi ke indaba emva kwalokho ke wasuka lapho bathi laba yingoba bekwehle umoya ongcwele abahlali beshumayeza ngawo ukuthi ke uyakwehla ezulwini kodwa abaningi bathi hey lo muntu lo akafuneki uzolithatha leli bandla lenze lakhe wagcina ehamba eBaptist ibandla lelo laseBaptist nakhona kwafeka kwenzeka lokho athi maqedwe kwenzeka lokho nakhona futhi bamsola ngokuthi uyofike nalento mhlambe becabanga ukuthi ufike nomoya omubi yini mhlambe lezi zinto ezihayizisa izingane ezikoleni becabanga into enjalo kodwa izwi kaNkulunkulu lamtshena lamthuma zonke indawo limthuma khona selimthumileke kodwa uthe mayifika ke kwelaseMpumalanga ke manje bayifika kwelaseMpumalanga masicabanga iMpumalanga ke okhama khona ilanga singabala ngakoThekwini sibale zonke izindawo engapha ngoba ngihleli nje ngibuka ngaseMpumalanga noma ngibuka enhlanayo eMpumalanga kodwa ke kusho ukuthi kuqale lapho ke lezi indaba ke ngoba sesikhulume sithi uShembe wangenzela ukuthi indaba kodwa zayiqalela ngiqale khona amen. Kulapho ke indaba iqale khona ke bantwana bakaNkulunkulu ngeke ngibale ukuya kwakhe eMampondweni nokuya kuze zonke ezinye indawo nakhona kubonakala uba ngempela lona uvele ezulwini abanye ke njalo bayaphika bathi ngumuntu labaye bathi uNkulunkulu lo kodwa kuthe mhlamazana abanye bezawubona sokuvuma ihlahla kuvuma yonke into baqala babona abanye bathi hayi uNkulunkulu ngoba bathi uyasuka lapha eThekwini uyahamba manje uhamba nenye indoda yakwagwacela okokuqala uhambe yedwa mayisehamba yedwa mayifika egudla umngeni mayifika emngeni esebona imizwendi yangena emzini weNdiya acela indawo yokulala mayicela indawo yokulala emzini weNdiya India lithi ayikho indawo bese uyaphuma weqa umgwaqo uba phansi kwesihlahla ebesenzulala nathi wathi mayiqala ehlabelela kulala nathi
yabe ke seyisuka leyo nto kuvuma ihlahla kuvuma ihosha kuvuma yonke into lithi ndiyakusiyena umuntu lo uNkulunkulu mayibonga inkosi hambeke athole indoda kwagwacela ibisithi hayi baba ngoba uyahlupheka wena indawo awunayo uhamba ulala kwindawo bakuvumi wendawo bengakuvumi nginendawo engayithenga enanda le ndawo ngayithenga ngesihlanu ngiyocela ungibuyisele isihlanu lesosheleni bese uyayithatha le ndawo besenze njalo bese kuyakhiwa ke le ndawo nakhona uqale wasindisa abantu njalo bangcwele kule ndawo sokuyindawo eyigwili namhlanje ukuthiwa kusemhlanga rocks okwakuthiwa qala iDurban North kusho ukuthi kuleyo ndawo leyo isakhonjwa ngabakhulele ngakhona njengesizwe sakwamhlongo kwamaphumulo sayikhomba le ndawo ukuthi kwakuyindawo yakwamhlongo kuhlala isizwe sakwamaphumulo kusho ukuthi lapho ke abantu abankulunkulu ilapha athe ehamba khona wangena komnyumuzi mayifika kulomunye umuzi wathola abantu behlezi emthunzini ufika ucela amanzi mayicela amanzi sebethi ke awekha bathi amanzi alapha endlini uzawuthola khona lento uyenziwe ngoswele okuthiwa inkezo uzothola inkezo lapho bese uthola lapha igobongo bese uthela amanzi lapho uyaphuza asethi uyakhona bese kuba khona omunye umlandelayo ohamba naye umkhombisa bayifika kunomuntu ogulayo oswaba namehla angasehlukanisa ukuthi njengomuntu mawumbone njengathi nje sise nokumhlophe kube nokubomvu noma ukupofa ngathi kusaliqanda kuze bekhona okumnyama soba khona okumhlophe okuchaza yena ke kwase kumhlophe kungasabona lo muntu ogulayo athi ke hawu kwenze njani kulona athi ke lona hawu lo muntu ukudala agula kasazi nokuthi wagula nini swahlala nje lele kanje akamanzi afaka umona wabusise abe siyamgeza ngawo bathi ke la emakhaleni kwaphuma umantshu kusho ukuthi kwaphuma ke incindi yekhala kusho ukungcola ngaphakathi kwangaphakathi lapha ebusweni ngaphakathi la lebuso kwasho ukuthi emva kwalokho ke usebonakala lo muntu esebona mayeqeda lapho uyaphuma ke uyahamba basamboni laba mayeqeda ukuphuma kuphuma yena lo begula uthi uphi lo muntu obela bathi bona simazi okegcine ngena lapho nje endlini bambuze kulo ngene naye bathi asimazi mangabe bengamazi athi yena akakusiyena umuntu lona uNkulunkulu mayibonga inkosi bathi ukwenzeni kanti athi cha ngushoku kodwa ngithi lo muntu nguNkulunkulu lo kade kufika uNkulunkulu la ekhaya wahamba ke waphindwa wahamba nalendoda kwagwacela ke basebenanda bafike ke nanda ke waqhubeka wakha kubaba mkhulu esayibuyisela ke lendoda lesisihlanu kunabantu kayise basindisile sebehlala khona lapha ekuphakameni besabuthi mabebile emakhaya kuyawubuya ukuhlupheka uphinde kubuye ukugula waseke emva kwalokho sokufika ikhehla nesalukazi makufika ikhehla nesalukazi bafike balala nabo lapha mase belele babuze kuseni kubantu ababathole baleni bathi uyabona mawunyuka uqhamuka ngapha ezantsi ngaseThekwini unyuke ephakameni okudala kunale yandawo lapha phesheya ebukeke inenkanyezi lenkanyezi lena umuhleli kahle phansi uzwa nangezazi uzwa futhi mawuthanda nje ukwazi ngalobunazaletha kusho ukuthi kulezo sikhathi ke uthola isikhathi ezawuqala izawufika phaqaqe kwakhona inkanyezi yandize emoyeni yalandelwa izazi zaseNathaland zangayibona kodwa ithe lapha ihlala khona iphahlazeka khona bayibona basebethi baya khona bangayibona bahlangana nekhehla bathi iphile into eyilapha lathi leli khehla ayilutha akaze ngiyibone wase kuthi ke emva kwalokho waseqhubeka nokwakha lapha ya eqhubekele nokwakha ke lapha kulapho kufike khona ikhehla nesakwazi balala lapha bavuka mabebuza babuza ukuphi lapha yini igama lomuzi bathi kasilazi bese bethona uphakeme lo muzi kusukela lapho kwathiwa ke lo muzi wasekuphakameni kusekuphakameni waqhubeka ke abantu bakaNkulunkulu uNkulunkulu nemisebenzi yakhe ngolunye usuku ke kufika ke ngiqonda ukukhuluma ngomoya ongcwele bangcwele usho ukuthi kwafika ke ababeqhamuka ke kuzindawo ngeindawo njengami nawe
Mabefika lapha kathi babonakala basesangweni aphuma ugwacela ekuba fika babheke laba bantu athothi basemkhathini abanyathele phansi babona ohafu abuyele emuva afika athi baba kunabantu abagcwele lapha esangweni bafuna wena kubengashongo ukuthi bafuna yena kodwa uzibonele yena wasukuma ubaba mkhulu waya khona mayefika afika babingelele mayeqeda ubabingelela besethi bethi bona sizwile ukuthi ufikile wena olandelwa izizwe uzokusikhipha egodini zosizi bese ngemva kwalokho athi yena hambani kodwa niyongena kuyizukulwane zenu zona izona eziyakuninikelela zinikhiphe egodini zosizi ziyakunihambela uhambo oluhambayo olubheke entabeni ziyakunigidela imigidi egidwayo lapha ngoba zahamba ziyenza lemigidi eyigehle lapha zisaphila okukuthi namhlanje ngoba zisegodini zosizi ayikwazi ukuphuma zizosina lezi igehle nina ke niyawungena izizukulwane zenu phakathi kulapha kokuqala khona abantu bagula athi umuntu hayi ubokuhambe kwaShembe bahlupheka abantu kuthiwe ubokuhambe kwaShembe inkinga lezi njalo ifike ixazululeke mawusufika lapha kuyimfihlakalo enkulu kakhulu lento kaShembe bangcwele ufuna ukuthi mawuyicabanga uyingayicabanga kancane uyicabange sisise ngoba leli gama elithi hambani niyongena ezizulwaneni zenu lihamba lize liyofika uthi namhlanje kunekhaya lemphefumulo leli khaya lemphefumulo yizo phela lezi idala zethu ezayigcwele igodi zosizi abangatholanga ukulandwa nabanye abangatholanga kunabantu abangalibonanga ilanga bayachitheka kunabantu abanye bahamba bebancane kunabantu abaduka abanye bemngane emfula abangatholakala abanye bafe empini abanye akaze benzelwe imisebenzi lokho bahamba emakhaya bangcwatshwa wena wabona makusengcwatshwa nje isilwane lesokuthiwa inja sonokuthiwa sithathe niyosilahla lapha noma nisigqibe kusho bagcina bengazange benzelwe lutho lemisebenzi kodwa uShembe ngoba kuthiwa wathi ngiyobuya esiqinise esihlanu ngizobusa ubusi ubuyileke manje ngoba ebuyile nje ke usho ukuthi zonke izizwe zonke lezi zizwe eziseyintabeni eziseyigangeni thina sikhule kuthiwa abantu bakini mangabazi bafela lapho bamemeze intabeni kodwa uShembe ngoba wathunywa phakathi kwalesizwe ukwazile ukuthi enze le ndawo ukuthi ayibusisa aphinda amemeza bamemeze bonke ukuthi abangenabo abakuba bangazi ukuthi bangabathola phi abakuba babuye bezokubalanda lama ibonga inkosi kusho ukuthi abantu abankulunkulu basilapha kusihlabelelo 139 kunendawo elithi ufikile olandelwa izizwe izithi kwelinye ivesi kwathi akayisishiya sisodwa vele umqalo wendlela walishintsha ibhantshi kwakhona ilanga lashintsha ibhantshi kwakhona inyanga yezulu inyanga yezulu yashintsha ibhantshi kwakhona uthingo lwenkosazana uthingo lwenkosazana washintsha ibhantshi kwakhona inkosi ekhona manje unyazi lwezulu uma ubheka zonke izinto okukhulunywa ngazo yilezi ezenzeka namhlanje noma ungayibuza nabazi ngaphambili kodwa bakutshena zona lezi zinto Jobe 8 verse 8 eBhayibhelini isihlabelelo sami kuzaba u141 nizomfundela sona mema bafowethu wathunane botate wethu awozani namhlanje Mose Osane namhlanje agena nguthumuzi
imfundo seyitholile. Ncwadi kaJobe 8 verse 8. Yebo. Khumbula izizukulwane. Khumbula izizukulwane. Ake ubuze isizukulwane. Ake ubuze isizukulwane saphambili. Uyabona mawubuza uthe wathola abantu abadala ngoba sifanele ukuthi singahambi indlela nendlela esingayiqondi ufuna sihambe indlela esiyiqondayo nesiqinisekisile ngayo. Ithi le ncwadi ake ubuze kusizukulwane sangaphambili. Masifika lapha sithole kunabantu njengami lapha ngafika khona umfundisi uMadlala nangu uhamba emhlabeni eselapha eDanawusi. Kube khona kwakukhona umpanza lapha owayefika eNewcastle ezokwakho 4 room lapha eMadadini nakhona lapha eMountain. Kwase kuzoba khona umfundisi uKhumalo wakhona lapha eMadadini osanda ukushiya kule minyaka ephelile. Ngifike ke mina ngimshumayeli lapha eLibanon section 1. Funda baba. Khumbula izizukulwane, ake ubuze isizukulwane saphambili, uqinise ufunisise koyise baso. Ukubuze ufunisise koyise baso. Ngokuba thina singabayizolo. Thina singabayizolo nje. Kasazi lutho. Ngoba izinsuku zethu emhlabeni ziyisithunzi. Nasemhlabeni insuku zethu ziyisithunzi. Bona abayekufundisa yini? Bona bakukufundisa yini? Bakutshele. Bawakhipha amazwi enhlizweni zabo. Bakhipha amazwi enhlizweni zabo. Inkosi kubusise. Ngifundele u143 la ihlabalweni zamaNazaretha. 141. Abangazazi lezi zindaba. Anibatsheli ngani? Babethanda ukuzizwa. Ngoba bayathanda ukuzizwa lezi zindaba. Anibatsheli ngani? Bayokhala ngani ihlobo zabo. Nobatshela izindaba kaShembe. Nibatshene ngisho imsuka yazo, nikhulume ngazo lezi zindaba kaShembe. Kungabibikho lapha nishiya khona. Ngoba abanye abantu abazi. Ngoba uyahlala nomuntu yena kulandise kabanzi ngezaseBhayibhelini angazazi, azizwa ngendaba kuthi lezi eziphambi kwahlala kwamehlakhe angazazi. Kuhle sixoxe mayibonge inkosi. Anibatsheli ngani? Sifanele abantu batshele indaba kaShembe. Inkosi kubusise. Kusho ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ke uShembe sekhona ke esekwenzile kukonke. Kukhona unyazi namhlanje. Makukhona unyazi namhlanje, ziningi izinto ongase uyibone namhlanje, uyibuza uyiphendula. Uyabona ukusuka kwalomoya ongcwele usuka kwakwenzela ukuthi sonke ngishaba sothuli lomhlaba babuye babe njengokwendalo njengoba kwakungabantu abaphilayo vele, kodwa ke kwakwenzeka ke ngoba ke abanye babefele empini. Namhlanje uShembe lokho akwenzile kuyimfihlakalo bangcwele. Yabona le ndaba yalapha ya emphefumulweni ekhala emphefumulo, imfihlakalo yasezulwini ongenayo inhlahla lokho ngeke aza kubone. Matthew 13 verse 16. Mawungenayo inhlahla ngeke uzukubone lokho, uyohlala ungakazi ukubone. Kodwa mawuphiwe inhlahla nawe mawuyicela inhlahla futhi ucela ukuhlakanipha, ngoba kusizile ukuthi ukucela yonke into uyithole. Ngisho wacela isitezi ucela ibhanoyi, kodwa ma ulithola ibhanoyi ungenakho ukuhlanipha ngeke likwenzele lutho. Kodwa abusisiwe amehlo enu ngokuba ebona nezindlebe zenu ngokuba zizwa. Ngiqinisile ngithi kini abaprofeti abaningi nabantu abalungile nabahlakaniphile babefisa ukubona lokhu manazaretha enikubonayo, kodwa abakubonayo. Inkosi kubusise mhlungu. Nokuzwa lokhu enikuzwa abakuzwanga. Inkosi kubusise. Ninenhlahla ke bangcwele ngoba konke lokhu niyakubona, konke lokhu niyakuzwa futhi. Qala ubheke lapha ke ngoba kuqala unyaka nonyaka kunohambo lukanye ngonyaka.
ngeke uthi mangalamba uzothi hayi ngizobe ngiluhambe ngoFebruary noma ngizolahamba ngoMarch cha kwenzeke kanjalo qala kulibhekele lo hambo mawuhamba ke uqale usukela uye ebuhleni mawufika lapha ebuhleni kube liphuma izwi ngoba silandela izwi lelo vele lavele ezulwini lisho lithi uzongena umdedele kuzofaka umdedele ngesikhathi esithile wakufaka umdedele bangcwele zidala zethu lezi ezingekho ezahamba ingazange ibone lutho nezingekho emakhaya yizona lapho sikhipha khona igodini zosizi mayibonge inkosi ngoba lapha kunesikhathi ke sewufakile umdedele kufika isikhathi sokuthi uzothi ufakile ngikhumbule kancane isizwa engumshumayeli kwaManqele ngapha enquthu ithi ngelinye ilanga beyijwayele ukufaka umdedele siyahlala isayi ixakekile kulowo nyaka lowo ayiphumelelanga ukuyofaka umdedele sokuthi ke elele sekhaya ngalolo suku kuzofaka umdedele ngalo uthi ubona abakubo isizwe sakubo sonke nangasazi kodwa uyasibona hayi isizwe sakithi kwaManqele lesiyana uthi ke ebese kumsithelela uyababona abangcwele bahlabelela bayeza bazofaka umdedele bese kusithela kuye bese yaphaphama emva kwalokho abesithi hawu konje kangiyange ebuhleni kuyofaka umdedele konje usuka umdedele namhlanje cha abiyaqhubeka ilalele emva kwalokho uthi kwaba ngathi konke emnyakazi siyambiza ngegama lakhe nguMajosi ake ngimbize ngegama ngoba naseBhayibhelini siyababiza oJohane nobani sibabiza ngamagama nalapha ukuze nathi kugcwaliseke asibizane nje kokwazeka uphela kuyiqina sakuyona into uthi mhlambe kuyafuniselwa yini into eyasho umuntu eyisho kuye abonile yena kusho ukuthi ke uthi kumshumayeli Manqele uma eselele kufika ugogo wakhe ozala ubaba nogogo wakhe ozala umama wakhe nabanye futhi angabazi kodwa uyababona ba uyulibo labo laba bantu mabefika bafike bathi hey weMajosi awuyile ngani ngoba lapha thina simile silinde wena sebengenile bonke abantu baphela thina kodwa asingenile ngoba wena akasikuboni uthi yena ngani ngiyengibe khona senganikhombisa indlela bathi asikwazi phela ngoba thina sibambelela kuwe yingakho bakuphatha ubhoko makuyapho bathi nasibambelela kulolu ubhoko lwakho masiyongena laphana uzothi mafuthi kufanele kunikelele impepho ubani ozonikela impepho siyoyidla kanjani thina impepho ukuthi unganikele umuntu kungekho khiphe umnikelo wempepho na usho ukuthi ke kuhambe lapho kacabanga sethena hey angazi ukuthi ngizokwenza kanjani ngangcono lokuthi imnikelo le ayikahambi mhlambe yasethempelini bengizovane ngufake khona usho ukuthi ke bese kufika isikhathi ke khuluma ngohambo ke manje kufika isikhathi sokuthi ke kunikele umnikelo wempepho kunikelwe imali yezigubhu zomgidi kunikelwe imali yamaphoyisa imali yabameli basezulwini nemali yokunyakazisa umkhumbi ukuthi usuyaphuma lo mkhumbi uyahamba uyentabeni usho ukuthi ke bambuza ukuthi konke lokho kwenziwe ngibani uyakwazi into kwenzelwani tikashayo yuvalo kuManqele ngiqonda ukuthi ke bangcwele uma khanjwa lolu hambo kuphumizwe kambe lo hambo luhamba ke lo hambo lizoliyofika station eNtuthwaneni ngeqe lapha enkosini yakwaNgcobo eNtuthwaneni usuka eNtuthwaneni ukhuphukele phezulu enkatheni ufike wenza inkatha lapho bese uthwala itshe thwala lethu hambe nalokudala sayinhlangakazi lalibekwa nganeno hayi ngale komfula ngoba kwakusekhona umfula esasuwela lo yasasubiza ukuthi ihuze mase sokhuphuka entabeni usho ukuthi ke mawuqeda ukuwela ke umfula ke lapha engonweni uyothi mawusufika ngaphesheya bese ke kufanele ubeke ke itshe ubeke nenkatha mayibonga inkosi uyakuhlalwa lapha bese kuyanjwa ke wakwanjwa ke sekuze khanjwa kuze kuyofika entabeni angizokubala iziteshi ngoba kukho engizabe ngikhuluma ngakho kulezo iziteshi makufika ke entabeni bangcwele uyafikwa kwentabeni kuphumizwe lithi makwakhiwa amadokode bese yakhiwa amadokode emva kwalokho kufike kuphumizwe futhi elithi ke uyawela kuyiwe entabeni kuwele kuyobingelela intaba lapho ufika uwele umfula loya
omele lo mfulesa siwela masiyelo ukhukaneni ngoba ubuNazareth buyakhula bukhule bakhula buyakubonisa futhi ukuthi lento into yasezulwini mayibonga inkosi. Ufika ubeka imbali waqeda ukubeka imbali uphinde uyibeke ngaphambili uphinde uyibeka kathathu. Ngaso sonke isikhathi uma kuwela noma kuyo sabatheni noma kuye emgidini entabeni kubekwa imbali. Bese kutodwa mhla kuphumizwe lokuthi bonke abantu abawele bayentabeni mhla sokuphumizwe lokuthi umhlangano uza kwehla ubuyele ebuhleni. Asiyibeki imbali obisuka izawushiswa kodwa nakho ufuna ukuqaphele konke lokho engiqale ngikukhuluma. Qaphela ukuthi ngalolu suku sokhanjwa ngikhumbula kahle entabeni enhlangakazi kwakungabavangela ababegeza abantu inyawo njalo kwakhushwa nakhona kuyo entabeni bageza abantu inyawo abavangeli kwakungumsebenzi wabo abavangeli ukugeza abantu inyawo bese uyahamba umhlangano kuyele emuva kodwa lapha ya uthi umqalo wendlela uyabuya yena umsebenzi wakhe ezoqedela esiqinise esihlanu lapha eKenani umnikazi uqobo ogeza abantu mayibonga inkosi. Asikwazi ukuthi sagezelwane. Kodwa kwavela ezulwini. Kodwa kwaqala mhlamazane kugwinywa imbali. Gwinywa lo moya ongcwele konke lelo zulu kelasuka lapho. Ngoba ngisho bafica behlangenephi. Kodwa basalandela lelo phunga. Funda isihlabelelo 148. Hlabelelo 148. Sisandinda wasimisa sabashiya babephuza sashiya yonke into sabashiya bephuza samlandela uphunga elihle makabonga uJehova wasehlisela leli phunga elihle. Nanamhla basabanjiwe abanye nanamhla basabanjiwe abagcinelwe ubumnyama labo ngabagcinelwe ubumnyama bakhululekile ababizweyo thina sabizwa sikhululekile makabonga uJehova masimbonge uJehova siyadinga ezokumbonga ingakho ngoba uyobona abanye behambisa inkomo beyobonga inathi into ebalekile ukucela bese ufika ucele bese ungacela bese uyabonga kuthi lapho wenze khona iphutha wenze uxolo mayibonga inkosi. Kuthi ke mase sikho inkosi kubusise. Kuthi ke lapha sesilapha entabeni ke umnikazi usigeza yena uqobo. Sibuye sehle ufike yena aqale ageza amakhosi ageza abafundisi ageza abavangeli ageza abashumayeli ageza abakhokheli ageze indlunkulu ageze nabakhokheli bese ke akhiphizo ukuthi abafundisi abageze wonke umuntu ukuba ageza ke noma ngaba amanzi nje ke atheliwe ayokwehlela kubantu kusoso kubageza ngoba kusibusi sokubusisiwe mayibonga inkosi. Kusho ukuthi ke bese ke ngoba kunikelela izigqibhu zomgidi lapha kuyihlabelelo ngithi izihlabele 150 awungifundele khona hlabelelo 150 yani memana ni bubaba pangisani nesugume awezane namhlanje Ozane namhlanje agena ngompumuzi funda wa sabelelo sekhulu namashumi amahlanu unothando omkhululi ngisho lapha ezihlabeleni zamaNazaretha engathi ihlabeleni zeBhayibheli ihlabeleni zeBhayibheli kwenye indawo zihlabelelo kwenye indawo amahubo dumisani uJehova mdumiseni uThixo endaweni yakhe ingcwele mdumiseni endaweni yakhe ingcwele
Mdumiseni emkhathini wamandla akhe. Mdumiseni emkhathini wamandla akhe. Mdumiseni ngezenzo zakhe zobuqhawe. Ngimdumise ngezenzo zakhe zobuqhawe. uShembe yiqhawe lelo lasezulwini ngoba wathunywe ezulwini wasiqoqa sonke isizwe intaba zimhlophe ngendaba kaShembe. Mdumiseni njengobuningi bobukhulu bakhe. Mdumiseni njengobuningi bobukhulu bakhe. Mdumiseni ngodumo lwetilongo. Mdumiseni ngodumo lwecilongo. Mdumiseni ngogubhu nomnqangi. Nemdumiseni ngogubhu noma ngezigubhu nangemqangala noma imqangala kodwa ngokomthetho. Mdumiseni ngesigubhu nokusina. Nemdumise ngezigubhu nokusina. Mdumiseni ngezigubhu ezinentambo nangamatshingo. Dumise nangezigubhu ezinentambo nangemitshingo. Mdumiseni ngamagekhe. Nemdumise ngamagekhe akhalayo zimbomu lezo. Mdumiseni ngamagekhe ashoyo kakhulu. Nemdumise ngamacilongo ngakho konke okushoyo kakhulu. Makumdumise uJehova konke okuphefumulayo. Konke okuphefumula makudumise uJehova. Dumisani uJehova. Amen. Dumisani uJehova. Amen. Inkosi kubusise. Lapha ke masinikela ke ilokhona sinikelela izigubhu zomgidi. Ingoba kusokufanele sihambe siyogida futhi sigide labakithi bonke labo kwathiwa bazongena kithi mayibonga inkosi. Ngoba noma sinikelela impepho bangcwele masho kubulewe inkomo zempepho. Akudingi ukuthi mhlawumbe uyozwe udle iqathe elingakanani kunika njena kunuka usi uthi bonke laba bantu bakithi bakithi nabakini nawe abagcwala zonke izintaba okwakuthiwa qali bangamadlozi agole izintethe uShembe phela wezela ukuzobaqoqa bonke ukuthi nawe ufike ubathole la sokukwena ukuthi uyabathatha ekhalo umphefumulo basekhaya kukuwena lokho akungasali kuwe ngoba ileyo nto wayithunyelwa la ekhaya mayibonga inkosi. Kusho ukuthi ke abantwana bakaNkulunkulu ngokwempepho ke lolusi lolu nawo sokulunikelela lokuthi impepho mawuthatha iqatha wadla basuke sebedlile nabo bonke bayeke kuba kuthiwe bangamadlozi agole izintethe makuthiwa idlozi eligole izintethe kusho ukuthi idlozi elingazi lutho ekhaya lidla izintethe lapha egangeni. Ngubani othanda ukuthi abakubo bambe bedla izintethe lapha egangeni ngoba siyazi ukuthi umuntu uthi mayidle emhlabeni enzelwe yonke lemisebenzi abe sekhaya umoya wakhe kungabe ukuthi nje wathi mayihamba wahamba wangena emgodini wamama ngalahlwa noma lapho kuthiwakaluyo olubuyayo khona. Yingakho ke kufundisa ihlale yabona la mawufika la ufika ukhetha inkosi uthenga umnazaletha ubhabhadiswe ukhipha abakene egodini zosizi ubavulela amasanga sebuhleni bese ubapha ukudla bese uyaqhubeka kuyabakhonzela bayibonga inkosi. Lokho mangakazi ukwenze ufuna ukwenze ungahamba ubuza ke ubuza hey manje mvakele ngifuna ukukhipha abakithi egodini zosizi kwenziwa njani. Thatha imali onayo uthatha imali yokuhlambuluka noma uphethe 10 rand 100 rand hlambuluka ngo10 rand ngoba ubahlambulukela bonke noma u20 rand ubahlambulukela bonke phela. Faka lo mali uthi uyahlambulukela uhlambuluka sonke isizwe sakini. Bese emva kwalokho masukwenzile lokho usuthi bakhiphe egodini zosizi bonke bese emva kwalokho futhi uphinde futhi ube nomnye umnikelo uthi ubavulela amasango asebuhleni bamaNazaretha. Amen. Usawuqhubeka ke wenze konke okunye lokho ukuthi ke okubuye kuthiwe kunabo umbhalo wakho uthi ubapha ukudla yonke ke lemnikelo osukuyinikelela impepho isikhathi apho sikubapha khona ukudla mayibonga inkosi. Sikwenze konke kodwa singakulibali konke lokho esikhuluma ngakho. Sikwenze konke singakulibali kwesikhuluma ngakho singathi masifika lapha sithole ubunandi bomnazaletha sikhohlwe izo zonke lezi zinto lezi. Ngoba kuhambe kuthiwe nangu usibanibani noma nangu yana umtshale engakasonti kwaShembe opra kubizwa kanjalo waye ukuthi nokuthi kodwa wathi ngasonta khona umbhekho unjani kusho ukuthi lapho sengengumuntu mhlambe angana ngikwenza lokho engakuthunywa.
ingakho ubona abanye abantu engathi ngempela noma lapha akazazi ukuthi wazokwenzani. Lezi zinto ibalekile bangcwethi masifika lapha sizenze izona ezibalekile ngoba izona esayithunywa ngabakithi. Amen. Cela ningifundele incwadi kaTitus 2. Titus 2. Ningifundele lapho iqala khona. Asithi masila bantwana bakaNkulunkulu sigcine yonke imikhosi esibekele yona. Kepha khuluma wena okufanele. Ngingayiqede lenkonzo ngoba kungifanele ukhe ngifuna ukukhuluma manje. Mangiqeda lenkonzo ngakushilo lokho. Zazi ithi inkonzo zangaphambili usuku ungazange uyiphathe inkonzo uma ungafikanga eindabeni ezifana nalezi. Funda ba. Kepha khuluma wena okufanele ukufundisa okuyisiminya. Khuluma wena okufanele ukufundisa okuyisiminya kuba ngumfundisi, ngumvangeli, umshumayeli, ngumkhokheli. Ngicabanga ukuthi kade kungi14 nje bekuyithola umkhokheli akhulume lokho akusuka kufuna ukufundisa amakhosikazi. Kokuthi abesilisa abakhulile ababe ngabaqondayo. Akwekuthi bonke abakhulile abesilisa babe ngabaqondayo. Abaqotho. Abahloniphekayo. Abaqinisekileyo ekukholweni. Nasekuthandeni nasekubekezeleni. Babe nothando, babe nokubekezela kungathi ngesikhathana esincane umuntu usebona isihlahla ngaya khona ngoba bonke uyafika beyutho phansi kwalesi sihlahla ahlangane nabanye nabababonke bangaba yutho bahambe baye kuleso sihlahla. Khonza kuNkulunkulu njengoba wawuthunyiwe ngabakini. Kunjalo abesifazana abakhulile. Kanjalo wonke umuntu okhulile unecala kuNkulunkulu. Abahambe ngokufanele okungcwele. Abahambe ngokufanele okungcwele. Bangabe abahlebayo. Bangahlebi. Bangabi izidakwa. Bafundise okuhle. Ukuze bafundise abesifazane abasha. Khona kuyathi leli bandla nabesifazane abasha nabo bayofundisa abanye futhi abobe bona sebebadala bafundisa abo bebasha ngaleso sikhathi. Bathande amadoda abo. Bathanda abayeni babo. Bathande abantwana babo. Bathande nabantwana babo. Kungabi lento esihlale sizwa kuthiwa izingane beyisele zodwa emkhukhwini unine ojayiva zashiya ingane ishele emkhukhwini. Baqonde babe mhlophe. Bahlale futhi emakhaya. Babe kunene. Bahloniphe amadoda abo. Nkosi kubusise. Bangcwele besingayilanda lezi ndaba siyilande siphinde siyilande futhi. Kodwa akuphelanga indaba kuphele isikhathi. Kulawo mazwi sengathi ngembatha ingubo yozwano nothando. Nkosi buselikuzwile. Nkosi busuphama kwabangcwele. Sizohlabela isihlabelelo sama32 emva kwalokho siyothandazana sonke. Njengawe baba nguzama
anguzamano angusokela anguzamano angusokela Injenga Onganelago Ketalo